Hai, Assalamualaikum semua. Selamat petang. Hari ini adalah pada 10 Jun 2026. First of all, welcome back to my video. Because, yalah, saya pun dah lama dah tak buat video ni sebab kita rest. Kita rest selama seminggu lebih. So now, kita coming back. Kita rest tu bukan rest apa, saya bercuti sebenarnya. So sekarang ni, kita dah back kembali kepada market. Kita melihat market. Dalam trading, anda kena ambil juga masa-masa untuk berehat bersama keluarga. So, balance lah make sure balance. Janganlah setiap masa dekat depan chat. Okay. So, sekarang ni saya nak bagi sedikit review berkenaan dengan SPO untuk movement pada hari ni ataupun movement pada sekitar semasa lah. Okay. So, market semasa pukul 4.44 petang pada hari ni, kita melihat, anda melihat kepada structure, anda melihat kepada structure semasa. Okay, structure semasa ni yang ini. Okay, kalau melihat kepada structure semasa, anda nampak macam mana? 10 saat? Cuba fikirkan. Okey, masa dah tamat. Tak sampai 10 saat kan? So, sekarang ni, structure-nya, anda lihat dekat sini, structure-nya adalah, kita nampak ada high, low, dan dia make higher high dekat this one. So, which is, maksudnya sekarang ni, structure semasa untuk time frame movement yang kecil ni, kita nampak lebih kepada uptrend. Sebab dia pun dah break kan dia punya resistance semasa ni. Kita ada dua resistance ni. Ada one, sekali cuba, oh gagal. Kali kedua, oh gagal. Kali ketiga, dah dipecahkan. Which is, this level will akan bereaksi sebagai resistance become support. Okay, so should be, this is level-level support lah. Okay, dan lagi satu fakta menarik. Okay, kalau anda melihat, dia structure lah. Kalau anda lihat daripada point atas ini, tarik ke bawah, bertemukan dengan yang point kedua ni, tarik ke bawah, anda melihat dari sudut trendline, ianya pun dah mula dipecahkan. Okay, trendline ianya dah mula dipecahkan. Dan dipecahkan ni pun kita lihat kepada volume. Volume ni pun not bad. Ada jugalah kan. Dekat sini nampak kita ada volume, ada volume juga dekat sini. Yang ini volume ni telah makan, mungkin ada something happen lah dekat sekitar sini. Cuma now dah ada volume pecah break. So which is I can consider this one macam healthy punya breakout lah. Okay. Okay, cuma sekarang ni apa yang anda nak kena tunggu is kita nak menunggu for retracement. Okay, kita menunggu for retracement so long as level ni tak dipenetrate. This is current low lah. I can say this is current swing point lah dekat sini. Okay, so long as this one tak penetrate, maybe ada potensi untuk pergerakan harga continue menaik. So kita nak melihat lah price action di sekitar resistance become support. Sekitar kawasan sini lah lebih kurang. So anda bolehlah maybe set alert dekat sekitar 454 ataupun anda senang cerita anda tarik je lah Fibo anda tarik Fibo. Kita tarik Fibo, lagi cantiknya tu Fibo, anda tarikkan Fibo anda, tarikkan ke atas. Okay, so maybe anda menunggu di sekitar 50% retracement lah, minimum. Okay, sekitar sini. So, kita set alert. So, saya rasa saya lagi gemar nak tunggu boleh capai ke. Uh, uh, okay, kita set alert dulu. Bila dah trigger nanti, baru kita monitor. Okay. Okay. So, sekarang kita set alert. Maybe potensinya adalah untuk ianya meneruskan pergerakan kenaikan. Okay, kalau potensinya ke mana lagi tu, kalau anda nak menggunakan satu lagi alat, kita ada satu yang kita panggil sebagai pitchfork. Anda boleh gabungkan daripada swing point sebelum, swing point kemudian. Ni 30 minit saya gunakan swing points ini. So sekarang ni harga berada di median line pitchfork, which is memang ada potensi lah untuk ianya bereaksi dekat kawasan sini. Cuma sekarang ni so long as dia tak penetrate below dan pitchfork ni masih lagi good in uptrend lah. Cuma kalau kita tak gunakan pitchfork, kita based on this
this previous low ni pun kita boleh menentukan lah ianya berada di ianya berpotensi gagal di kawasan mana, which is kawasan ni lah kalau dia break. Cuma sekarang ni apa yang kita kena monitor adalah kita nak kena monitor for price action bila dah reach kita punya retracement level. Okay, dah reach retracement level, kita monitor. Kita monitor lah price action. Sebab jangkaannya saya jangka saya jangka masih lagi dalam keadaan potensi untuk pergerakan bullish masih lagi ada. So this one kita just set alert and monitor for price action. Price action apa? Price action untuk ke arah yang sama. Sebab kalau dia masih lagi very bearish, no point lah kan. Anda kena tunggu satu movement, satu candlestick bacaan bullish, barulah kita akan participate untuk ke arah yang sama. So for now, bias saya lebih kepada uh, long. So insyaAllah kita melihat kepada update akan datang nanti macam mana. Just wait for level yang kita predict dan menunggu price action yang berlaku. Okay, semoga bermanfaat. Assalamualaikum dan salam sejahtera.